Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Gloria al Señor. Akalwatanste, arumtanipxmawa, Señor Jesucristo en su tiparo. Unata hilanaka, kuyakanaka, Dios aukisaja, humanakampipan. Que tiene que tener sartasipta, kasawa duvichta cantatina, Dios anaruna capa istañataki. Dios ahumanacaroja, bendispan. Sí, que Dios amplio samartaraktan, y gracia patste ma orumpeo cantatis karaktan. Hayu kamakiwa ya hasta ratukama akamaraj ya hasta tukt es karaktan. Ukampis jotir maratja alajpas tiusaukiu yatiraki. Ukamasti munat hilanaka, kuyakanaka, que tienen que tener istapta. Radio Tercer Éxodo. Dios ahumanacar bendispan. Manakak siempre suya pagtawaka programa, take ay marlajra para el asiri hilanaka kuyakanaka. Ukat bajo manakar Dios pagar tapsma, arum tanip haraxma. Acá La Paz, departamento, Chuquiago, Ocana, provincia Nakana. Ucamaraki, Caisa departamentos, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro. Ukampe lugar anakanwa ay marlajra para el tasrinakajotji, upanakao también istarakistoh. Okaroste maestra siraktanwa, Dios an gracia toque, Radio Revereña, Ukampe, kauki radio te katasi, Perú lugarana, Huancani, Hayucamarcana, Huancani, Ucalugarana, Kataseja, Radio Revereña. Tiene que kamaja, Gilanaka, Culiacanaka, Perú lugaranquire. Munat hila, munat kuyaka, munat ichukirinaka, humanakaroja arum tanip haraxmawa, humanakan hilatama hermano Lino, Chuquiago, Altopata lugaratpacha, Radio Tercer Éxodo, Hayuxatpachawa, humanakataki apasingtan, alajpach diusaukina, viñay jacaña, arunacapa. Ukamajatake, Radio Revereña, istrinaka, diosaja, humanacampipan, diosan bendicionapaste, humanacampirakippan. Ukamaha kalwatanja, humanakampe, nanakampe, maestra sesinja, alajpas Dios aukin arunakapa, para el tasiwayapjañane. Ukataki wakistata ka programaj. Ukamaste Dios aukij bendispanaya, Dios arowa mauka momento, oración tok hakesta señane, ukatwa Dios narunakapja lit asiwarakiñane. Alajpachankir, Señor Jesucristo, akalwatanja, Dios pagaran snawa, todavía, gracias toque, humaj permitista, acá radio ni katasiñaja, koyan arunakama arsuñataki. Humaj Dios tata yanaptita kalwatana, humaraki take akamakinanax acá radio apnaktawayam, humaraki Señor Jesucristo, técnicos hilatanakarosa, yanaptarakim, chamaistarakim. Señor kamaraki tinagateja, kaya Perú lugarana, huancani, haucaujitana, humaj prepartawaita, ukamar radio, Radio Revereña, Hayu campeón maestra siptja, human arunacampa altasinataki. Humay bendistarakim takpach hermanos de Perú. Y tenacatej Perú lugaran istapje diferente lugaranacana, car Radio Revereña. Humaj bendistam señor ukahilanakar kuyakanakaro. Seguramente akalwatanja, istasukpachawa, wilkichiko kauhana. Ukamaraki istasukpachawa, Hasana Grande ukauhansa. Ukamaraki Istasi pachawa, ukampe lugaranakana. Esa. Cauca lugar kamatej portane ka Radio Revereña. Dios ajumanakaro hachana chap bendispan. Ukamaste, akalwatan Dios tatay, bendista makahilanakar kuyakanakaro. Umatwa maitawaisna. Tal vez machakal manakotchi upanakaros bendista amka Perú lugarana, kamaraki Dios. Aka Bolivia togain sa otchi machaka.
almanaca esterinaka alwatana, upanacaros bendista am Señor. Puede ser que otjarakis usutanaka anchina, umata o Señor Jesucristo, umah kolhat am kolen chamani amparamampe, Señor Calwatanja, chochrem toquewa, usutanakaja, kolyataje, Señor Jesucristo. Ukamah nayarof yanap tarakita, akarunakam parltaña, kelkatanakam slitaña, taque isterinakataki, Señor. Ukam sasamaitasma, Jesucristo, Santo, bendito sutimaro, ukamapan. Amén. Dios auki ukamah bendischispan, ankakios arañane, números kelkataro, Antiguo Testamento, kun hamatech paltasishktam, uintam, Jesucristoro. ¿Ve? Mirando a Jesús, ayukat paltasishktan. Seguramente acá programan hatuk taejañaniwa, Utir programanste ya katimanakatwa paltasiwarakiñani. Ukamaja, litasiwañanía, números qilqata, Antiguo Testamento, niyawa pasir programanakanja litatanja. Ichak solamente ma partiquio litanija. Números 21, pasirinakaj litawaitanwa, desde el versículo 3. Jepa programanste desde el versículo 5. Ichak solamente litañaniwa y versículos 8 kaujitat naira kataroki. Ukaujitan castellano hakamsiwa. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Gloria a Dios. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Gloria a Dios. Ukasuma arunakawa, Dios anarunakapaja. Ichaja Isaías profetan kelkatapampiwa litasiwañan akalwatanja. Ukaste capítulo 45. Isaías 45, verso 22. Verso 22. Ukawjitanja akam kelkatarakiwa castellano lajrana. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén, amén, con Jasumas, Dios naruna kapaj. Mayam plita, mirad a mí, ¿ve? Uintani pjita se gaya, ukatpi akatimaja, ekinstataja. Diosaro, Jesucristoro, uintañani, ¿ve? Dios ajakan se hay, mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios bendispan, ukamaja, uka, kolyan arunaka, lit asiwaitanja, uka arunakata, cimentata, para el asiktanja, acá mensaje, kaukiritech también, hilata, Bilamranam, Diosan profetapaj, arstaniway, mirando a Jesús, ukaksañmoneja, Jesucristoro, uintasa, ya, ukat palt asiktanja, ukamaja monatjila monatkuliaka, akalwatanja, tuktas jañaniwa Dios mediante. Acá mensaje, acá tema se monta, ¿no? Ukamaste kun jasumasa Jesucristoro uintañaj. Pero uintañawakise, asjartañampe, ukamarake wakisiwa, Diosaro uintañaja y yaosañampe. Aniwa alek ukam uintañakikite. Anukaj wakiseo respetompe uintaña. Uqaro bendicionajote. Uqaro Diosaj sarakani. Umaro bendiciñataki. Unapachate humaj uintata y yaosañampe. Unapachate Moisés upaj lortataina. Metalat makatari ukatstiho paj wanderham lawar warktana. Y tiene katej chekpach katarin. Wale venenoso katarin achjantatana. Upanakaja, uintap jañapan wa respetompe. Uka serpiente de metal, ukarro. Bronce, ukat lortata serpientir katariro. Ukat upanakaja, jiwañatja, akañaropas janja. Hayu kamao paserinakaj, faltanipxma. Ukat stilit aswaraktanwa, Evangelio de Juan, capítulo 3, ukawjanja. Kun jamatej Moisesaj wasaranja. Mitalat lortat katar warkatkeja, hayo kamawakise siwa hakenyo kapaj warktatañapa. Kaukansa hakenyo kapaj warktasienja,
Aquenioca pasan maneja ucaja, Señor Jesucristo Tpalaski. Upaj cruzan huertatanwa, molde de la calavera ucahojana. Kunata aquí pachasa. Hiwasanaka jupar ia osañampi uinteña sataki. Juparo respetompe uinteña sataki. Ukapachawa hiwasanakaja. Uchana kasatja harekatañani huilapampe. Ukapachawa hiwasanakaja kespiatañani, gloria a Dios. Kun jamás akalwatan Isaías librón leitanja capítulos 45 verso 22 ukan Dios sarakisa nayar uintanipjeta. Ukatzte ispiata pjatawa. Taque aka orak kankirinak. Una laikoteja nayatwa Diosaj. Ani ukampi nayatiakaj otikiti. Gloria al Señor. Ukamaj munat hila munat kuyaka. Akalwatan humaj uintamaye. Uka Señor Jesucristoro. Calvario cruzana. Akisiskiri. Human hucham laico. Isa. Human sufriñama, human akisiñama. Upacht akisij. Calvario cruzana. Uka romano hachaklauna campele kendata. Una pachate humaj respetompe. Ashart añampi iausañampo intataja. Humaj bendicita puniyatao. Alma más chamanchataniu, alma más bendicitaniu, hucha más comachatayatao, Señor Jesucristo en Vilapampe. Gloria a Dios. Esa. Por ejemplo, con apachatej Señor Jesucristo cruzan cano caja, Biblia se va pa lontata y pin hiwanja. Chekajana, copejana, pa lontatana. Panacaj asesino nakache, upanacaj wale lontata, malhechores, ucatupanacaj huchana capato arctatanja. Pero Señor Jesucristo esté, aniu kuna uchani cansa. Invidiat uka tiempo, teólogo nakaj uka tiempo, creyente nakaj, Jesucristo rojo, y hasta cruzaro, warcatapjanja. Esa. Pero, una pachatej, ukapa lontataj, mainire lontata, mainire lontataja, con hams uintanja, Jesucristo rojo. Ukat akisin orasan, mainir lontataj uintasinja, upaksanwa. Jesús, Diosan yo kapat saraktasa, sarakani maichak cruzat, nanakam pirbach kispi apjita. Ukam maneran ukamalon tatak uintan. Kriston cruzaro akisis katap. Kristona cruzan wila wartas katap. Ukalon tatak ukam yast burlas isham uintan. Upaksanwa sarakani muka cruzat. Diosan yo kapat saraktasa. Umah usutanak kolyarakta siwatanak saktayaraktasa. Ichak sarakan man cruzat. Sarakma. Ukatste. Nanakam perpach kispe apjit. Kun ham so intan. Aniu pak uintkant respetompe. Aniu ashart anyampe ni yawas anyampe. Ukalon tatkama uintirina kahichoro wal haoti. Pero mainir lon tataja uintarakin, ¿no? Mainir lon tataja Jesucristo uintana. Jesucristo uinkatkano kasti hupaksanwa. Aka Jesucristo alakpach akapach Lord Dios achajay. Ani upak cruzan ganya pakite. Nanak lon tatanaka o cruzan. Nanaka o takasinya nakah. Tal vez hiwanya nakah. Porque nanakahan sumakip. Hujan nakahat nanakahat ka cruzan kapta. Pero acá Jesús Nazareno casti, más santo Dios ao. Unat ki pone su paroj, nanak chica, cruzaro chak katapachah. Ukat mau kitampi hasta kupito kor uintas Jesucristo uintan cruzat pachukalon tatah. Ikuna pachateh uintanja, upah uinjanwa, espiri, viñay hankeñani, Señor Jesucristo tapa.
Upasca tapa alakpacha capacha loriri diosaj. Gloria al Señor. Perdón. Entonces, acá lontata hechaksanwa, sumpacha Jesucristo ointasaj cruzana, pa cruzan craquino. Entonces, Jesucristo ointasaj opajsanwa, tatay, una pachatej, renomar por jataja, nayat amtasit. ¿Ve? Kunja ashart añampis. Kunja iyaos añampis. Upaj ointe, Señor Jesucristo. Kunja respetompis makati. ¿Ve? Upaj cruzant ajisis karakchien jai, pero huchapat. Entonces upaj reconociendo a que Señor Jesucristo ja, inocentemente. Calvario cruzan waraktat. Con ataque, que tiene que te jupar un tapjanej, respetón y aosañamp. Respeta tapjanio. Bendicita tapjanio. O kataka lontataj, mainir lontataj cruzan casi no paj uinti, Jesucristoro. O katopaj si, tatay. Una pachatej renomar por jataja, nayat amtasit. Ukatwa Señor Jesucristo jopar unkati ukatste saraki. Y churpachawa umaja nayampi para isun kataj. Gloria a Dios. Ukape chekpacha Diosaro Jesucristoro uindañaj. Humildemente chuy malekt asisa. Respetompi y aosañampareki. Una pachatej ukamakalun tataj uintanja, ukapachao Dios ajuparoj ma promesa chorana. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y churpachao paraíso ekatasita nayampi. Munat hila munat kuyaka munat radio ischukiri. Hanita kalwatan humajukalun tatham uintasma. Humajukalun tathamate Señor Jesucristo roh uinta katimpona. Hanuka hoka mainiri hanwali luntat hamakichumaj burla sisa. Pacha sisa. A ver inach diosachi, a ver unjañane sasa. Uka lontata haniu con si katkante. Pero kaukir lontata tej. Rusat pachupaj kwat akisinyan. Ekatasira pero hupaj ukampachas uintana. Señor Jesucristoro. Wale ashart añampe, respet asaraki, chuy malekt asisa, y aos añamperaki, upaj reconocino aquí, upao jesperej, upao huchanaka perdonerej, upao sonaka collerej, upao reins ripa hilirins hiliripa, una pachateja kalontata ointan, ukunjanja Jesucriston, ukata upajan paist asisa sanja tatay, una pachatej kapaj renomar por jataj nayat amtasit. Y Dios haste paroj, más suma respuesta llorana, más suma promesa, uparos te sanua, y churpachahumaj, kapaj renuncata nayam chik, gloria a Dios. Hayo kawakisi, ukaluntat hamawakisi Dios aroj intaña. Ukam ti humaj Dios aroj unta katimpona. Ukam iya osañampi, ukam chuy malekt asisa, ukam chekpacha ashart añampit unta. Dios aviata. Una pachate ukam unta ataja. Con hams Dios ajokalon tatarojma promesa chorana. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y churpachao humaj nayampiata paraísona. Ukamarakiu Dios ajomara chorata ma promesa. Isa. Ayu kamawakisi. Ukatwa Isaías profeta seja. Kelkatapan uintani phetsi Dios no kanja. Uintani pheta. Nayatwa. Anyo nayatu cambia Dios ajotikiti. Nayar uintani phet ukatste. Kispiata abhatao. Gloria a Dios. Kunja somos komaj Señor Jesucristo uintaña. Kunja askis. Kuna pachateja no itimponja. Waljaninakaw
no ir intapjaraquina, porque no es más profetano. No iba Diosampe istapitano, o sea, Diosaja no impe istapitano. No isti Diosampe istapitaraquino. Y con apachate no ichachaj predican, parlaanja, umahushu hutan esasaja, wal jaquenaca uintir sarapjan. Upaneca simplemente uintapjanwa, ma campesino, ma peque muitatjama, maineneca tratapjanaca loqueo asasa. Ve, han respetasa la rusepjanwa, camisarak awaserus puriniste, camisarak juicios tutjaniste. Acá no es lo que tatao, peque muitatao sasawsapjana. Ve, ukamo intapjan, Dios han profeta paroj. Pero Dios asti no ichacham istapitascan, profeta pangascan, Dios aj. Una payate ukamlaro sisa, borla sisa, uintapjan, hani ukuna sopanankatak utkante, upanakaj umamp achkatas kamawa, hiwarapjan. Ukampis kitinakate uintapjanja, como no inuo nakap, esposap, no iroh uintapjanwa como profeta de Dios. Uintapjanwa como paspa Dios. Ukatopanaka ashart añampe y aos añampe yanaptapjana kontej no iukaj lorkanok arca ota ukatopanaka qispiatapjana uka umajuiciona ukatopanaka arca manjarmantjana ukatopanaka salvo sano heqatasipjana ve entonces wakisi Dios aroj ashart añampe uintaña hila kuliaka Dios pagaratapjan oqaroj uinjaraxnao kun jamasa kaukeriteja Barrabás, ¿qué tienes Barrabás? Barrabás ya calon tataraquino, según Biblia. Ya. Una pachateja, Señor Jesucristo, catun tatacan prisionero, uka tiempo catun tataraquino, Barrabás prisionero, upaste carcelana. Las hiwaya taña ataque, tal vez crucifica taña ataque. ¿Ve? Uka empieza con una pachateja, Señor Jesucristo. Upaja, Pilatón ampara pancana. Hauk jata, asot jata, wila maihta que cuerpo pasa. Yuka pachawa, taque, saduceos, fariseos, uka judío nakaj, creyentitan, hiski uka nakaj, y hasta uka Pilatón, palashupan, muyuntapjan, waltataponi. Y Pilatos te, hupanakaroxanoa, akaj, Jesús Nazareno. Asut hawaitwa, hayawaitwa, ya está, hanio pajkuna huchanis na katik. Marcasti, judío na casti, kamsansa. Upanakaksanwa, uka Jesús uka huchaniwa. Uka Jesús uka hiwanya pawa. Wilapas nanak kanya pawa sa upanakakar na kaphan. Ukat Pilatos tisanwa. Istapjeta. Sapa Pascua fiestanwa, ma precio libre antutan, uka costumbre. Entonces anchit kama hotio pa preso sanwa, ¿no? Mainis desataba una sostenenza Barrabás. Mainis desataba Jesús Nazareno. Uka pa preso otje. Kaukeres uka panenet antutataña munapjta. Maipjam. Kamsan judío na caja. Uka religioso chachana caja. Saduceo ka fariseo nakaj kamsap hansa upanakaksano ha Barrabás antut atajpan Barrabás librejpan ve ukatwa Pilatoxan y Jesús ukaroste kamachatanes pueblo marcaj ka creyentes hiskta ukaj kanakaksapjan chakatatapan cruzan crucificatapan kun hayakisqueyas ayukatauka alwaja ni a que hay marcaj maichinja, Barrabás ucaja libre sarjañapa, ucakamaj Barrabás seguramente cárcel en cascanua, ucatwa gelirina cachitapjana, marcaj Barrabás aro may, aunque luntatachis, aunque cárcelanches, marcaj mayiva libre sarjañapa. Jesús ucasti crucificatañap, chacatatañap. Entonces como huaquisiwa, cárcel atantut jaña Barrabás aro. Ucamawa, uca autoridad nakaj, ya está. Soldado na kitana, soldado na casti hasta sarapjanwa, Barrabás ka ukankante uka ojaro, uka tupanakaj hasta yawir payapje uka carcela, uka sti Barrabás rojo panakaj sapje. Barrabás sarjam libre porque humaje chaja libre estao. Barrabás asti upanakaj roxanwa,
Han burla sipkistat. Nayak malun tatato. Hiwanya hawa. Ukat nakakan yawin tatato. Kami sar kumanakas sapkitat sarham libre sasaste. Soldado nakaksanwa. Libre ta Barabas. A ver, acá hitat pach uintam. Ka calvario collo uintayaphan. Kunasu ka calvario collo kanja. Señor Jesucristo ya está crucificatahan. Calvario inchakatata. Cruzana. Soldado nakaksanwa uintam. Barabasaste seguramente uintanwa. Cárcel ventanat uinchina. Uintawayanwa o camonte de la calavera o cana. Jesús Nazareno caja cruzan leqenda tascatapa. Ucat soldado nakaksana uintate Barabas. Humawa lontat jamaj hiwanyamana. Humawa lontat jamaj cruzan leqatatanyamana. Pericha humaj uintam. Barabas uintana. Ka Jesús Nazareno. Ukawa hiwanyam hiwi. Ukaw takisinyam takisi. O kunja nos parkeyan sukaj. Kupaw humalant hiwje. Kupaw humalante takisje. Ukat chahumaj librecht sarjam. Barabasaj. Ajanunakos kort aschi tal vez. Ukatupaksi o kamaknak librecht sa. Jesús ukarakisi watain na lanteja. Nahiwanya khan pericha hupahi watain. Ukatupak libre sarjan utapar familia paukar esposa pago o nakapagukar. Nos parqueña niche. Ojalá ya kalwatan kuntih Barabasaj ointkih ukamumaj ointas. Humayata wakari. Humayata o maluntata. Humayata o malhechor. Humayata o falso Dios anacar servir. Humayata o kuna visión tukata. ¿Ve? Humao hiwanyaman, humao takisinyaman, humao sufrinyaman. Perichak ointam. Ointam, walwal ointam. Calvario collona, Señor Jesucristo, human hiwanyam hiwi, human takisinyam takisi. Anitumak ointas makalwatan Barabas kama. Esa. Ta que huchana que necao uintañasa como Barrabás. Jesucristo. Hiwasan uchas laico sufritapa. Akisitap. Hiwasan hiwañas hiwatapa. Ukatwa hiwasaja librehtan. Ukatwa hiwasaja viña cañanitan. Ukatwa hiwasaja kespiatatan. Ojalá y taque ukanak reconocisma. Munata radio ischokiri. Que tiene que taja calvatan istasipta. Radio Tercer Éxodo, que tiene que tener esta cipta radio revereña. Ojalá y humanakaja. Uka Barabasaj kuntej uintkan haikom uintasma kalwatana. Uka tomaj entiendisma que uka Cristoja human sufriñama, human hiwañama, human takisiñama takisitapa, human manuma pagatapa. Esa. Ukatwa hiwasaj kispiatatan. Ukatwa librehtan. Porque hupa pagawaje. Hiwasan manos. Kunja ukamag askis. Barabas kam untaña. Señor Jesucristo. Kunja askis. Gloria a Dios. Dios ag bendispan. Akajay mak ochumpi yosario paist oñani ukatua continuas cañani. A ver gelata técnico. Mayo paichave ochumpi diosaro paist oñani akalwatana. Acá radio pach. Gloria a Dios, Dios akamag bendispan. Acá suma yo paichawir con ham tiusan wana kapaja. Alaj pachao keroj yo paich.
al Señor. Kun Jasumas, Señor Jesucristo, en su tipaj. Ukasutina otje crispiataña. Ukasutina otje collataña. Gloria a Dios. Alajpach auke hachanya tapunipa. Unata radio chukiri. Partasiskanwa mirando a Jesús. Jesucristo untañjat partasiskan. Anchakit humaj entiendkta. Anchakit kapkta karonaka. Akaronakaja humanaka takiwa. Yusano onakapa kitinakate atapta. Akatukuy timpuna. Humanakana akaronakaj. Humanakana almama chamanch tatanya patakiwa arsutaski. Humanakaj akaronakampi istapitap hanyama. Mas sumahanko esimpjama almamana. Ukamata hiwasanakaja kasarasiri matrimonio. Jesucristompi ukangañasataki. Ukamata uka cena de las bodas del Cordero ukangañasataki. Gloria a Dios. Ukatakiwa. Ukatakiwa ka radio pacha. Humanakaroh palanipas. Tanto radio Tercer Éxodo uxatoque, tanto radio Revereña uxatoque, Diosaj humanakaro akalwatan hachanech bendispan. Ukamaja, kun jasomas, respetompi y osañampi undañaj. Munarax na akalwatan amtapiña, Daniel libro nueve katasi ukaj Antiguo Testamentona, Daniel capítulo 3 ukangiwa. Una pachateja, Kim sa waynanaka. Upanakaj sutin tatapjanwa Sadrak, Misak, Abednego. Aka Kim sa waynanakaste. Diosar iya osiri, creyente nakapjanwa. Tal vez munat joven. Munata wayna tawaka kalwatan humak istasksta Diosan narupa. Humata kirakispa o karo nakaja. Sadrak, Misak, Abednego upanakaja wayna nakapjanwa. Pero creyente wainanaka. Ukampisa rey Nabucodonosor Babilonia marcanja mahacha estatua lurayataina. Ukatste upahma decreto absolutaina. Takeniwa uka ídolo uka imagen estatua ukaroja kiltasep hanyama. Takeniw yupay chapanyama. Ayukan leh. Pero Sadrak, Misak, Abednego, uka Kim sa creyente waynanakaste, aniw panakaja, obedisipkante, rin kamachiparo. Ni uka estatua, ni uka idolo ukaros kiltasipkante. Panakachchuy manakapanja, sapjanwa nanakaj alajpacha, akapach lorir diosarokiw kiltasipjaj. Ukaro kiw yupay chapjaj. Aniw hakin lorat Dios nakaroj yupay chapkirik. Pero reiste sanwa. Itinakatej aka imagen, aka estatua, aka idol uklotja. Ukarhan yupay chkaneja. Pakalj kutiw ornoj junto tatayatani. Pakalj kutiw junto chatani. Ukah pakalj kuti junto chat ornoru hakirpach hakontatani. Itinakatej hani uka imagen. Uka ídolo, uka estatua, ukarhani upaichkani upanakaroh. Ukanwa, kamachej. Pero Sadrak, Misak, Abednego, uka waynanakasti, upanakaksapjano, kaukirha kir Dios arutej yupaichapkja, uka Diosao kespiapjitani. Maski pakalokot, junto chatachines ornoh, ukaros hakontapchitat, alajpach akapach lorir Diosaj kaukir rutej nanakaj sirvipkja, ochupkja, yupaichapkja, uka Diosaj kespiapjitaneo, sasawapacha oraj porin jana, kunapachatej uka hacha ídolo rej lord ataina. Ukaros te taquejaqueo ayasta, kunapachatej uka trompetas, uka instrumento naka sampoñas, uka ampiaja instrumento naka jas tu cantasina. Takini poniw kiltasip kanyapan, itakiniw kiltasip kan. Ukampisa, Kim sa waynanakahan kiltaskan. Sadrak, Misak, Abednego. Ukayat
Versículo 1, ukat nera katar, humanakah takpach capítulo lit awaphat takpach versículos, ukan humanakah kataphatah. Acá radion tiempo hak atakiwa, entonces nayaja parte nagakiwa kalwatan paltanipjama lit anerakieh. Y kunapachatej ukama, uka kim sa wayna naka hankil taskana, uka imagen, uka ídolo uka roja, ya está. Rellena soldado nakap espía nakapaj unjapjanwa. Ukatsti kunapachatej yupachen tuktejapjanja, rero hankaki on awiskatapjana. Uka espía nakaste sapjanwa rero o rey. Kim sa wayna nakahan owidisktamte. Kim sa wayna nakawa, hudi wayna nakawa. Human lord at ukahacha istat ukarohan respect kit. Ni human kamachimaros respect kit. Riyaksanwa, kiti nakasupa nakah. Uka espía nakaste, soldado nakaste sapjanwa, Sadrak, Misat, Abednego. Kamsutin wayna nakaw. Hudi wayna nakaw. Ukatwa riyak wal koderasina. Ukatsti hupaja. Huntop tayanwa pakalakkuti. Wale huntopin, nina sanskir urnok. Ukaroa hakirpacha. Sadrak, Misak, Abednego, ukakim sa wayna nakaroja, Willindana. Nakantat panya pataki, kilimir tukuyatanya pataki. Kunas pasani chak. Kunas pasana. Aniw nina ukakim sa wayna nakaroj, nakantkante, ukam si Biblia. Ni nina samana supanakan utkante, ni mañi kotas chakchiratakante, kunats ukamana. Kunalay ko teh Allah pas dosa sarakanina. Ukapakal kuti huntuchat nina ornoste diosah ayarutu kuyana. Hichak ukwa unjana rey Nabucodonosor. Mire, litani wayawa capítulo 3 de Daniel y versículo 25. Respondió él, dijo: y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. El parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Gloria al Señor. Oh Dios Ansutipaj, achancha taponip. Kunapachatej Sadrak, Misat, Abednego karhakuntapkanja. Ukaharipachatste reja. Putarakinwa urno manja ointiri kun jamas ukakim sa wayna nakantpach, kun jamas kilimir tukpach. Pero kunapachatej rej uintanja, urno manja unyantanja. Aniwa ukakim sa wayna nakantatakante, ni ñicota nakapasa, ni absolutamente ni na samanas kamachkanto panakaroj. Además, aniw kim saniki kanta no kasti, pusini janwa, ukunjan reja. Kitin su kamaynireja, ukamayniriste alajpach akapach lorteri diosascano. Upao sarakataina, ukanina, tayaraiñataki. Ukamato wanakaparo Sadrak, Isaac, Misak, Abednego ukanakaro kispiata apjanya pataki. Kun jaukaj kosiskeyas. Sadrak, Misak, Abednego ukakim sa wayna nakaste alajpach verdadero diosaro yupaychiri. Alajpach diosaro kochori. Upanakaste haniwa kunakast haken imagine Lord atanakapsa yakapkante ni idolo nakaparos kiltasipkante. Aunque hupanakaj listukinwa, nina orno resmantire, nina orno hakontatapjanwa, perichak diosaj sarakanina, ukanina ornste tayarutu kuyana. Kunapachatej rejo intanja, haniw kimsaner ko intjan tanukaste, pusini ukamankankana. Itin sukamayneja, diosascano. O ukapachao rey Nabucodonosor ukaj sustasi. Ukapachao hupakal katatin kailti. Kim sanero kirakis hakunda taha ukachas pusinirakis uka
Orno man kan uksaro aksaro kanina taipin pasit askira. Hanirakis ninas na kant kiteha. Ukamay nirik ukaha. Alakpas Diosar uintatarekisa. Isa. Ani alakpas Diosar uintatakan hanukah alakpas Diosar puniskan, alakpas akapas loriri Dios. Dios Todopoderoso. Ukaw sarakanitaina. Uka kim sa wana kaparo. Imanyataki uka ninat, uka ninahan nakandanya pataki. Reina wakutonosoroh ukuintana. Dios ak orno man kanwana kapar kispiri sarakanitapat. Ukatwa ikwarehi hasta yatekana. Señor Jesucristo, alakpacha kapach Lord Dios aro respetaña. Ojalá y monata radio chukiri, monata gila, monata amigo, humaj uintasma, kun jamate jucarre, nabocodonosor, ukaj uintkana. Upaj uinjanwa, alakpach takechaman diosarro. Orno manjana, Sadrak, Misak, Abednego, ukakim sa wana kapampe, pasit askir, uksar, aksar, orno manjana. Diosak takechamani diosawa. Upaj nina ornsa, ayaro tukuyana. Uk reja unjana. Ojalá yo majo carreja makalwatan unkatas paltas iskanwa mirando a Jesús. Diosar untenjat paltas iskanja. Kunaska o que sutpan humjaroja pero se te humaj untatak diosaroja diosa humam pipunis kaniu. Diosa hani humar antut katam. Diosa takahan walinakats mistuyas katam. Diosa humarok hispia punitam bila pampipuni harekatam. Kunalay ko te humaj untataw iya o sanyampi. Uintataw chikachuimampi, uintataw humak ashart anyampi, respetompi. Ukama wakisi diosar uintanyaj, munat hila, munat kuyaka. Esa. Diosaja, wawa nakapampi istapitaw, katimpons. Profeta nakampi istapitawa. Hayu kamakiponiskiw akatimpons. Diosaja istapisiskiw akatimponja. Wawa nakapampi. Hayu kataw wakisi. Dios no wana kaparoja respetaña. Ukatawakisi, Dios no wana kaparoja reverencia, ashart añampe. Undaña. Pirichuruk kun jamás haƙeq ointe. Dios no wana kaparoja haƙeq sutichi. Haƙeq si waka hampat mankani. Aka sale abunakaj, aka hermano nakaj, aka aleluya nakaj. ¿Ve? Ani hupanakaj. Panakaj burlas kite, creyente nakat, anukaj burlas es que diosata, porque Dios ajo kawana kapampe istapitawa. Ayo katawakisi, Dios anowana kaparoj, respetompe uintaña. Kuna payate humak Dios anowana kapar respetompe uintataj, Dios aro respetask. Ukat Dios ajo maroj bendicitam, ukat Dios ajo maroj osomats koyatam, ukat Dios ajo human peponini, aún todavía huchanakams perdonarictam. Munat amigo, munat hilata. Wakisiu diosaroj uintaña, respiataña teki. Wakisiu diosaroja uintaña, aceptaña, hupan sacrificio pa calvario cruzana. Ukapachaki humak respiatayat, ukapachaki usumats koyatayat, ukapachaki human utjan viña yakaña. Ukapachaki Cristo huila pampe harekatam. Esa. Y choroj diosaj. Anchir tuk tatarakiu akaorakan. Diosaja. Iglesia taipinkiu. Wawanaka pampe. Nubia pampe. Istapitaw. Hana muy kayaki. Hana muy kayaki. Esa. Ukampunin wakatim punakans. Dios ajuana nakapampiw istapisi, profeta nakapampiw istapisi, apostolo nakapampiw istapisi, kiti nakateh ka apostolo nakarus respetan ka nakah bendisitapre, kunalay ko teho panakah apostolo intasak Dios aro intasip, hisa. Munat hila munat kulyaka. Ichoro hakeha kunay mananak uintaski. Kunanis chakakat mararoh kunanakasutani. Hakeq denominación a par costen menacaparo o intaski. Pero Dios astiji wasaro hesisto mis son jamarca hanupanakchikuch loraphamte.
Dios wana kaparo huakt esto chekpacha verdadero Dios aro uintjañ akatimpun. Chekpacha verdadero Dios anaruna kaparo mantaran tjaña. Una pachatech chekpach Dios anaruna kaparo mantaran tjaña neja. Dios aroa uintasktan, respetompe, y aosañampe. Ukatake konas waliki poniskaneo. Ukampisi choro walha keo Dios at burlase. Walha kera keo Dios at enkase. Y Dios aste aruna kapanak siwa, si tejo maji choro enkase tak Dios at nayak hutkan ukapachaja enkasera keo humatja sasausi Dios aj. Ukatau katim punja. Uka hakena kana, uka Israel marca, Dios contra, arrositap contrawa, uhano kaja, arrositap laiko, Dios aja, uka katarinaka, venenoso katarinaka, unstayana, uka venenoso katarinaka, picantan, achantana, Israelita nakaro, chachapas, warmipas, wainapas, tabacopas, uka topanakaja, hiwarapjana. Pero Dios aja más remedio oskunja, uka remedio oskanwa, serpiente de metal. Mitalat Lord at Katari. Moises akwar katana mawandera rointat. Ikunapachate uka Katarin chekpach Katarin achantatana yasta uka pachach uintap han iya osanyampe respetompe Moises mitalat Lord kan uka Katarero uintap han ha. Upanakah hanihiwap kanti Katarin piktat beninompeh. Iwanyat hakanya ropas han. Ichoroh take hakeu huchampi piktatatan. Taque huchanitanja, ukamatas laicos tihiwasaro huactisto hiu hañasaki. Infierno untas en jaña. Pero Dios ahuaquichata no más remedio. Unans uka remedio. Ukaskan pi Jesucristo akapachar hutatapa, ukatstihu pach calvario cruzana, hakanyap chorasitapa, humaj, upar untaña mataki. Y ausañampe, respetompe, ashartañampe, ukamat humaja, wilapampe, harekataña mataki. Mayampe lita uka texto. Ukampeo también. Tukteas haraxna. Acá, koyan aronaka, koyan mensaje contej palt hasta acá ni akim sa programa nakan. Acá radio tercer éxodo oxatoque, ukamaraki radio reveriña oxatoque. Utirinakan sti palt esquiña ni ukampi yakate manakat. Humaj suyas kapinim, suyakipunim, sapa sábado. Hisa, acá programaste humanakataku wakichatawa munat hila munat kulyaka. Ukamaja, montano akalwatanja, lit awayan mako timpe, Evangelio de Juan, capítulo 3, hayu kauhankiwa, Diosan arunakapaj. Kamsis ukauhanja, ukauhanja akamao kayaktata, ukapartiwa, lit asiwayanyani. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14. Mako timplit añan intendía mataki. Castellano noxiwa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Unjamatech Moisés chachahwasaranja. Chekpach Katarin picantatanakataki. Koyatap patake hupach Lord ataina, serpiente de metal. Metal uka bronce, materialata, ukatsti mawanderham warkatan hlawaro. Chekpach Katarin picantatanakaj ukaro uintap hanyapana, pero uintap hanyapanwa iya osanyampe, obedienciampe, respetompe. Ukapachao veneno han kamach khan supanagaroh. Ukapachao hupanagahiwanyat hakanyarpas haphan. Hayu kamao siwakan wakisi. Kun jamás Moisés wasaranja. Mitalat Lord at katar warkatanja. Taki Katarin picantatanakaj uintap hanyapataki ukatstihu panakaja. Hiwanyat hakanyarpas hapanyapataki. Hayu kamaraki wakisi siu hakin yokapaja. Warktatanyapa. Calvario cruzana. Taki kitinakate hupar uintaphan iya osaphan hupanakaja. Hani chakap hanyapataki. Hanukasti hupanakaja. Biñay hakanyani hanyapataki. Gloria a Dios. Ukamaj munat radio chukiri. Humaro hakalwatanaja.
paltanas mawa, untaña mataki, iaosañampe, asjartañampe, respetompe, Señor Jesucristo. Chitica osas Señor Jesucristo cruzant akasi. Human hucham laico, human huchamanum mawapagi, human hiwanyamanja, human hiwanyamba Dios ajivi, untaña mau, iaosañampe, ukat humaja, Cristo vilapampe, kespiatayata. Ukat sacrificioro, iaosatam laico, humaja biñay hakaña niñata, porque ukamse akan take kitinakatej, iaosañam uintane, take kitinakatej creyene, aceptane, que Cristo, kuchanakap laico, hiwatapa, takisiñap takisitapa, ukam uintap haneja, upanakaj hanchakap hañapataki, hanukasti, biñay hakaña nip hañapataki, gloria a Dios. Ukamaj Diosaj bendispanaya, ma ochompe, creo que ukampe hasta tukuya kirakiñaniwa, uranaka ratuki porinje, ukamasti monata radio girinaka, askinan humanaka istapta, aka qoyan arunakaste, humanaka takiwa. Tal vez umaj primera vez estaba esta, aka radio tercer éxodo, aymar parlt asiri hila kuliaka. Tal vez umaj estaba esta primera vez, aka radio revereña, Perú lograran kirjilanaka kuliakanaka. Hanumaj armasimte sapa sábado naksuyaña aka programa, con la ecotech diosaja, sapa domingo apasinki humanakataki, biñay hakañ arunaka. Alma maj kespiataña pataki, alma maj chamanchataña pataki, alma maj manqtataña pataki, aka qoyan bendito arunakambe. Ukamasti istawaña niya, ma yupay chavi, porque diosaj yupay chavi, qochonak taipin hakasirakej. Aka hay ukamaj masuma yupay chavi. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Kun hasumas uka qochoh, uka antiguo qocho, qollana hayon inspirat. Una mirada de fe es la que te puede salvar. Oh, monat amigo, monat hila. Tal vez umak primera vez acá programa radial esta o esta. Esa, una mirada de fe. ¿Ve? Pumatech y aosañampe solamente uintasma. Cristo takisitapa. Human hucham laico, human hiwanyama, Cristo hiwatapa. Ukte humak uintasma, take respetompe, take aosañampe.
Espiata pones mawa. Wali sencillo, wali fácil aquí, wa. Aniu con la aquí solamente untaña. Moisés tiempon Catarín picanta tanaka solamente uka serpiente de metal o caro intap pan nada más. Aniu pankar ay rup pa kante, aniu wila nakhan katanya pa kante, hanukak solamente untaña. Pero iyaw sa nyam. Obediensyam, respetom. Uka pachaho panakaja, iwanyatja, hakanya ropas khan. Isiteja, hichoroh, Señor Jesucristo, akamundur hutsi, cruzan wark atsiri, cruzan hiwili, human hucham laiko, humana manum baganyataki, solamente humaro huactam kun hamsuka coch istawaitanja. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solamente humaj untam, y ya osañampi untam. Señor Jesucristo, Calvario cruzan, aquí se tapa, sufrí tapa, huila maísta que cuerpo paz, chapipilum pipequipat suscut, ukte humaj untasma, entiendisma, y humau hiwanyamanj, hucharar jamaj. Han wali ham, han wali warm ham, humau hiwanyaman, perichach Cristo human hiwanyam hiwi. Ukat humaj hechach, untatach iya usanyam peja, Pispiatayata gratuitamente, kun hakosesiñas. Hani humanach konsloranya makit solamente humaj uintaña mawa, iya usanyampe. Solamente humaj respetompe uintaña mawa Dios san sacrificio. Humaj solamente aceptaña mawa taque ashart añampe chuy malekt asisa Señor Jesucristo en sacrificio pa Calvario cruzana. Ukakiwa. Pispia sinya matakih. Ukakiw binyay hakanya niya matakih. Kun kamatas hila kulyak. Kun kam sumakintin tukaronak. Diosan markapa, Diosan wanakapa. Machaka kriintinaka. Han tayaram. Han pachasim. Uintanyani. Kun kamatak isa es libro nakseja. Uintani pjita. Ukatsti pispia tap kam sir Diosach. Mirad a mí, sed salvos. Ani uka haken arupakiti. Ani hilata lino pan arupakiti, uka Diosan arupawa. Uintani pjetsi Diosach, entonces como uintanya ni ya usanyampe. Ukat vinya kanya hotkani. Ukat usumats kolyatayata. Ukat takiyan tanakaros atiptata, porque Diosawa umar atiptayata. Diosach kamach bendispan, unat hilanaka kulyakanaka, hayu kamau tuktayastanja, acá mensaje mirando a Jesús. Jesucristo o intain toquet. Acá kimsa programa nakan. Kutiri programanste ya katimanakat papalt suarakiñani. Askinan istaptaja munata radio tercer éxodo esterinaka o camaraki munata radio revereña esterinaka Perú lugarana. Dios ajomanakar bendispan. Taque Perú lugaran kirjilanak kuyakanaka esterinakaroa arum tatapta mayambis. Ukamaraki radio tercer éxodo isterinakaro taque aymar lajra para asiri hilar kuyakarwa arum tawaitan akalwatan. Ukamaj humanakan hilatama saniwaya pasmawa utiri program kama Dios mediante. Dios ambequilla. Y que sin cama. Ukamapan. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, misunhapham, hanhupanakchik huchloraphamti.